Basibuka izinto nje ezine ezilethwe ukufa kaJesu. Haleluya. Bese siqhubeka kancane bese siyathandaza egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Ukuthi ukufa kaJesu kulethani kithi. Thank you so much for the opportunity. Siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane egameni lenkosi. Amen. Now ukufa kaJesu ke bazalwane kunezinto ezine nje eziningi ebesingayibala kodwa ngifuna ukuthi sibheke lezi ezine ezitholakala ekufeni kukaJesu nokuthi ukufa kaJesu kusisiza ngani. Then bese sibheka ukubaluleka kokufa kaJesu. Hallelujah. In relation to uJesu kuqala bese sikubheke futhi ngokwe incarnation ukuthi uma uJesu ezoba inyama usasilapha isidingo saloko ukuthi abe inyama. Sibheke the whole theme of the gospel. Hallelujah. Ingqikithi yevangeli sihlanganise nokufa kukaJesu. Okokuqala bazalwane mhlawumbe before size emabhayibhelini ethu nje uma uJesu efa into yokuqala esiyitholayo sithola ukuthi ukufa kaJesu kuletha isihlengo. Hallelujah. Kuletha isihlengo. Uma ufunda iBhayibheli nxasi ozongifundela nje 1 Peter chapter number 1 verses number 18. 1 Peter chapter number 1 verses number 18. Ukufa kaJesu kuletha isihlengo, a ransom. Hallelujah. Kuletha isihlengo. Peter oqala sizofunda isahluko sokuqala ivesi lika 18. Ngiyacela ofundayo asifundele egameni lenkosi. Ngizofunda amavesi namaningi bazalwane but ngizoba very quick. Ukhona ongasifundela 1 Peter chapter 1 verses number 18. 1 Peter chapter number 1 verses number 18. Kufunda nje bazalwane. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyise enakunikezwa ngawoyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide. Verse landelayo kusho. Kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu ukuthi elewundlu elingenacala elingenabala. Amen. Now ngithi ke bazalwane into yokuqala esithola ngokufa kaJesu ukuthi ukufa kaJesu kuba kuyisihlengo kithi. Hallelujah. Nikhona abantu bazalwane. Now la sifunda khona ke bazalwane lethi nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawuyihlo ngezinto ezibhubhayo. So anihlengwanga kusho ukuthi khona into esihlengwe ngayo. Then ngezasi usethi ke nihlengwe ngegazi lani bazalwane lewundlu elinjani elingenalo icala. So mhlawumbe siqale la ekuthenini yini isihlengo. Yini isihlengo? Uma kuthathwe umuntu wathunjwa nikhona kodwa bazalwane. Uma kuthathwe umuntu wathunjwa wathathwa izigebengu zayo umthumba endaweni ethile, uma sezimthumbile zifonele ifamily yalomuntu othunjiwe, zidemanda a certain amount of money ukuthi ikhokhwe. Leyo mali isuke kuyimali ebizwa nge-ransom. Hallelujah. Isihlengo sempilo yalo yamuntu ukuze kukhululwe umuntu kufanele kube khona iprize ekhokhwayo. So ukuhlenga is to deliver a thing or a person by paying a price. Hallelujah. Noma okwesibili is to buy back because this person belongs to this family. So kusuke kuumthenga kwesibili, kusuke kuumthenga back kulaba bantu ukuze kupreserve ukuphila kwakhe. Hallelujah. So ileyo nto ke uJesu uma efa njengoba sikhumbula ukufa kwakhe nje ayenzile ukuthi asihlenge kade sisezonweni. Kodwa nikhona bazalwane uNkulunkulu wasithenga back. Hallelujah. ngoJesu ukuze sibuyele kuye. Hallelujah. So Christ by his death
buys us back, usibuyisela kuNkulunkulu. Hallelujah. So ngamanye amagama, he has set us free from ukuthunjwa ebekade sikukho. So ngamanye amagama bazalwane, ukufa kaJesu kuyisihlengo kithi njengoba simkhumbula uJesu efela izono zethu. Praise God. Hallelujah. Elinye ivesi mhlambe ongalibhala phansi, u1 Timothy chapters number 2 verses number 6. 1 Timothy chapters number 2 verses number 6. I don't want to be ahead of myself, because if to lay a foundation, then we can move forward. Bazalwane egameni lenkosi. 1 Peter chapter number 2 verses number 6 lithi iBhayibheli, owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke kube ngobufakazi besikhathi esiyiso. Now uJesu bazalwane wazinikela voluntarily, akazange aze aphoqwe. uJesu akabulawanga, wabeka ukuphila kwakhe phansi. Uthi nginamandla okubeka ukuphila kwami phansi, ngiphinde ngikuthabathe. Njengoba kusasa sizobe sithi uvukile, hallelujah, si celebrate ukuthi le walifeza izwi ayilishilo ukuthi unamandla okukubeka phansi aphinde enze njani, akuthabathe. Now uthi kumbhali la, uthi Paul owazinikela abe yini bazalwane, inhlawulo, abe inhlawulo, abe iprize. So ukufa kaJesu kuletha ukwenza ukuthi wena ube uhlengwe, umuntu osindiswayo, umuntu okade ebheke engozini, kodwa ngoJesu bese ahlengwe, asavwe ukuze akwazi ukuqhubeka aphile. So ukufa kaJesu oqala kuyiletha kuyisihlengo, kuletha ukuhlengwa kithina. Okwesibili, ukufa kaJesu kuletha into ebizwa ngokuthi i-propitiation. Now leli gama igama elikhuluma about, uma kwi-Old Testament ufunda about umphongolo wesivumelwano, bukade unemesi seat la phezulu, isihlalo somusa, la khona umpristi mayengena endaweni engcwele efike athela igazi khona lezilwane, ukuze uNkulunkulu uma esezulwini eqalaza emhlabeni abuke engabe sabona izono zabantu kodwa abone igazi lezilwane. Ngamanye amagama leli gama belingasusi izono, kodwa belizimboza. Hallelujah. So i-propitiation ukumboza. In other words, kwi-Testament elidala bazalwane, igazi lelwane belimboza izono zethu. Amen. So into yesibili kuJesu ayenzayo, so bazalwane, ukuletha lento ebizwa ukuthi i-propitiation. Now uma ukhona umuntu othile, uma ulibheka leli gama le-propitiation, lisho it's an act yokuthi ucome down umuntu osuke umphathe kabi noma osuke umcasulile. Uma kukhona into yenzele kumuntu noma to a god, that price that you pray, that you pay ukuze umjabulise noma kusuka ucasuka kuyena, yiyo ke le ebizwa nge-propitiation. In other words, kwi-mercy seat igazi lembuzi negazi lenkomo belipholisa ulaka likaNkulunkulu. Now kwi-Testament ke Elisha, uJesu uma efika njengompristi nanjengewundlu, because uJesu wethu akangenanga endaweni engcwele ngegazi lembuzi nangegazi lenkomo, kodwa ungene ngelakhe igazi. Azathi umbhalo wamaHebheru wangena ezulwini uqobo. Hallelujah. Now uma efika uJesu lapha endaweni engcwele ngesikhathi eshawa esesiphambanweni, hallelujah, wayengena endaweni engcwele la umpristi weTestament elidala ebengena khona. Now umehluko phakathi kaJesu nompristi weTestament elidala ukuthi uJesu ungena ngegazi lakhe, number 1. Okwesibili, ungena yena as a high priest, number 2. Okwesithathu ukuthi mayefika uJesu esihlalweni somusa akatheli igazi lakhe nje kuphela, uthi uthela igazi lakhe bese aphinda ahlale phezu kwayi-mercy seat. Ukuhlala phezu kwe-mercy seat is a sign yokuthi akasekho omunye umpristi aseyophinda abuye azothela igazi lembuzi. Nikhona kodwa bazalwane? So ngokufa kaKristu uNkulunkulu removed, wasusa isono, wangayimboza kodwa wazisusa. Number 3, ukufa kaJesu kuletha ukubuyisana phakathi kaNkulunkulu nomuntu.
Amen. Hallelujah. Mawufunda iBhayibheli incwadi yabaseFesu I think chapters number 2 mhlawumbe sifunde verses number 16. AbaseFesu chapter 2 verses number 16. It reads as follows. Enze futhi kuba babili ukuthi bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano. Hallelujah. Ababili uNkulunkulu nomuntu babuyisana ngani? Ngesiphambano esebulele ubutha ngakho. Amen. Hallelujah. Praise God. Asiphinde futhi senze u2 Corinthians 5:18 no 19. 2 Corinthians 5:18 and 19. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Sibuyisana noNkulunkulu ngobani? ngoKristu. So ukufa kukaJesu kuletha ukubuyisana phakathi kaNkulunkulu noKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana. Verses number 19. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe ophinda futhi libuyisane naye engababaleli iziphambeko zabo ebeka kithi izwi lokubuyisana. Whenever in the Bible when you see repetition of the words kusuke kune emphasis nento uNkulunkulu asuke efuna ukuyigcizelela. La kula mavesi kugcwele into yokubuyisana. uJesu ukufa kwakhe kuletha ukubuyisana phakathi kwakho noNkulunkulu. Kusho ukuthi wena awusenabo ubutha uma ula wazana noJesu usubuyisene noNkulunkulu. uNkulunkulu akasakubuki ngamehlo esoni because they have kune reconciliation between you and God. Ikhona bazalwane, whenever you approach a place of prayer you must approach isihlalo somusa ngesibindi ngoba ubuyisene noNkulunkulu. Ukufa kaJesu kuletha ukubuyisana noNkulunkulu. Athi Paul bebhala incwadi yabaseFesu athi nane kade nikude usenenze nabaseduze athi nane benifile ngeziphambeko zenu. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu ulufusile. Hallelujah. Ulethe ukubuyisana phakathi kwakho noNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Alibonga malenkosi. Then okwesine ukufa kaJesu kuletha ukushintshisana. Kuletha ukushintshisana, a substitute. Wafa endaweni yakho. Yeah. La kade kufanele ngene wena khona kwangena yena. Athi uPeter olungile wafela bangalungile. Right. Olungile wafela bangalungile. Esiphambanweni kwatholakala isubstitute. Lokho bekufanele kwehlele wena kwehlela yena. Hallelujah. Hallelujah. La umgodi bekufanele ngene wena kwangena khona yena. Hallelujah. Ukweswela kwakho kwabalelwa kuye. Wathatha izono zakho wakunikeza ukuphila kwakhe. Wathatha ukuhlupheka kwakho wakunikeza ingcebo yakhe. Hallelujah. Wathatha ukubheda kwakho wakunikeza ubungcwele bakhe. Nikhona kodwa abazalwane. So esiphambanweni there was a substitute. Kusho ukuthi wena you are not subjected now to sin because esiphambanweni kwathatha ububi bakho wanikezwa wena ubuhle nobungcwele bukaNkulunkulu. There was a substitute. Esiphambanweni. Hallelujah. Mafunda Isaiah 53 verses number 6. Isaiah 53 verses number 6. Lithi iBhayibheli thina sonke sidukile njengezimvu yilo naloyo uphendukele endleleni yakhe bese thi uJehova wehlisela phezukwayo ububi bethu sonke. Ngesikhathi kwahle ububi bethu phezulu kaJesu thina sinikezwa bazalwane ubuhle bakhe. Hallelujah. Ngesikhathi uJesu ethatha izono zethu thina sinikezwa ukuphila kwakhe. Nikhona bazalwane. In other words, la kuwe kunokuphila kukaNkulunkulu. La kuwe kunengcebo evalelwe kuwe kaNkulunkulu because esiphambanweni kwabakhona ukushintshana. Amen. Ngoba khona ukushintshisana. uNkulunkulu wakunikeza izinto ozidingayo kuloku kuphila.
Hallelujah. uJesu wawuqeda umsebenzi esiphambanweni wakunikeza lokhu okungokwakhe. Nikhona kodwa bazalwane, mawufunda 1 Peter 2, 1 Peter chapters number 2 verses number 24. 1 Peter chapters number 2 verses number 24. iBhayibheli lithi yena wathwala izono zethu emzimbeni wakhe emthini ukuze kuthi sesifile ezonweni siphile kulungeni. Hallelujah. Oyena mvimbo yakhe naphulukiswa ngayo nezifo zakho zabalelwa kuye esiphambanweni. Wathatha ukugula kwakho, wathatha icancer, wathatha iHIV, wathatha konke, wathatha iTB, wathatha whatever sifo ongasibala nongasazi, yena wasinikeza ukuphila kwakhe. There was a substitute on the cross. Amen. Hallelujah. Amen. Now ke bazalwane, ngifuna sibukele lento kafushane ke bese siyathandaza ukuthi ukubaluleka kokufa kaJesu. Uma uthatha inkolo yobuKristu bese ususa isiphambano noma ususa ukufa kaJesu, iyafana nezinye inkolo. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. So isifundiso sokufa kaJesu isona esenza ukuthi sihluke kunabanye abathi bayakhonza. Amen. Hallelujah. So ngaphandle kokufa kaJesu there is no gospel. Nikhona kodwa bazalwane namhlanje so. Hallelujah. So uJesu ke bazalwane into ayenza noma ukubaluleka kokufa kwakhe kithi, uJesu mayefika emhlabeni wafika first as the savior and the redeemer. Akafikanga as a religious teacher first. Yes, he was a religious teacher, but assignment yakhe ingakho uzoza kwindawo ethi ngizile ukuzofuna nokusindisa lokho kunjani okulahlekile, because that was his first assignment, ukuzohlenga nokuzosindisa. Angikona kodwa bazana namhlanje. Can you just walk with me kule journey nje mfishane and then we will pray khona manje. So uJesu bazalwane mayefika ufika ukuqala as a savior and the redeemer of the world. So ngokufa kwakhe umuntu noNkulunkulu sengishilo babuyisana. So into yokuqala assignment kaJesu yokuqala ukuhlenga nokusindisa. So he had to die. Hallelujah. Because it was the plan of God to redeem mankind. Nikhona kodwa bazalwane. So ngamagama ke bazalwane, uJesu uma sibuka ukufa kwakhe, ukubaleka ukufa kwakhe, sibuka nento ebizwa nge-incarnation, ukuthi weza waba inyama, wazalwa waba umuntu njenganathi, waba subjected to izinto nawodlula kuzo. Lithi iBhayibheli kwenye indawo uJesu ewumuntu. Hallelujah. Lithi woma. Hallelujah. Ade sisho izolo emazwi esikhombisa sithi uthe ngumile. Hallelujah. Because uNkulunkulu akomi but umuntu omayo. Lithi iBhayibheli la ulilivesa ke yalikhotha uBishop lithi wafika kumkhiwane, wafika elambile. Hallelujah. Wangathola isithelo elambe njengomuntu. Lithi mayefika ekhaya lika Lazaro esenensuku ezine eshonile wangcwatshwa, lithi uJesu wakhala because he cried as a man. Awukhona kodwa bazalwane, lithi ngelinye ilanga wayekade lele emkhumbini ekhathele because he got tired as a man, because uNkulunkulu akakhathali but as a man wayekhathala. So now uma sibuka ke isiphambano noma uma sibuka ukufa kukaJesu siqondanisa ne-incarnation nokuthi ulizwi waba inyama wenza wakha phakathi kwethu. Nikhona kodwa bazalwane. Now lithi ke iBhayibheli uJesu ke wathatha inyama negazi wayimbatha. Nikhona kodwa bazalwane. Mofunda incwadi yamaHebrew chapters number 2 verses number 14 lithi abantwana bahlanganyele egazini nasemzimbeni, lithi naye wahlanganyela kukho lokho. Hallelujah. So now masikhuluma ngaloko kukhulunywa ngokuthi uJesu waba incarnated. In other words, wathi uNkulunkulu wathatha isimo sokuthi abe ngumuntu. Lithi abantwana okuyithi, lithi ngokuba bahlanganyele enyameni nasegazini, naye ukuzakwazi ukuzofa kwadingeka ukuthi abe umuntu kuqala. Lithi naye wahlanganyela lapho
ukuze achithe amandla kaSathane. Hallelujah. Now uJesu ke bazalwane kwakufanele ukuthi azalwe njengabo bonke abantu ukuze akwazi ukufeza le yanto esesiphambanweni. Hallelujah. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli uma ufunda incwadi 1 John chapter number 3 verses number 5 lithi he was manifested to take away our sins. Hallelujah. Lela gama manifested lithi igama elithi wabonakaliswa. So ukubonakaliswa kwakhe ukuthi he appeared as a man, kusho ukuthi he had to be born abe umuntu simone, he has to be manifested. Hallelujah. Kwakufanele abe umuntu njenganathi, kwakufanele abe subjected to in nature njenganathi. Lithi he was manifested to take away our sins. uNkulunkulu wamambula kithi noma wambonakalisa ukuze asuse izono. Nikhona kodwa bazalwane, because wayengekazakwazi ukufela uNkulunkulu kwafanele athathe umzimba wakho ukuze akwazi ukukhathala, ukuze mayekhathala yena mhlazane nawe uthi ukhathela akwazi ukunderstanda, because he was a man. We know ukuthi uJesu he was God and he was also man. So wathatha imvelo yakho, ngicela nambe nambazalwane, ukuze understand isimo sakho la udlula khona, ukuze naye understand kwakufanele ukuthi abe inyama. Hallelujah. Athi Johane athi abafundi bakhe bayibona inkazimulo yakhe injengozele yedwa kuyise. Lithi wayegolumusa neqiniso. Uvesi number 14 wakhona athi ulizwi waba inyama wehla wakha phakathi kwethu. Nikhona kodwa bazalwane, ngamanye amagama uJesu wasuka ezulwini, he changed form ekubeni uNkulunkulu, washintsha isimo, wathatha isimo somuntu ukuze akwazi ukulenga esiphambanweni afele wena nami. Mofunda verse 29 wakhona athi uJohane bhekani iwundlu kaNkulunkulu athi lisusa isono sezwe. Alisho ukuthi izono elesingise let take away sin of the world, because isono bazalwane imvelo yesono. There is a nature of sin okuyiyona yenza ukuthi umuntu one. Hallelujah. Now uJesu ke bazalwane, he had to be born by a seed of a woman. uJesu uyedwa ozelwe ngembewu yowesifazane, ozelwe ngembewu yowesifazane, because akaphuma embewini kathi akaphumi kuJoseph, uphuma kowesifazane. Hallelujah. Now uma sithi ke bazalwane uJesu wazela ukuzoba isihlengo kwabaningi. Now mofunda incwadi Matthew chapter 20 verse 28, before abe isihlengo wanikelwa. In other words, kwafanele azalwe. Uma sikhuluma ngeincarnation, sikhuluma ukuthi ukufa kaJesu kurelate kanjani nokuthi wazalwa. Kwakufanele eziqala ukuze azalwe bese kwazi ukufeza into uNkulunkulu amlethele yona. Masibheka bazalwane in scriptures iyakufakazela lento engishoyo, ukubaluleka kokufa kukaJesu. Uma sikhuluma iBhayibheli likhuluma ngembhalo, whenever kuthiwa imibhalo kushiwo the Old Testament. Nikhona kodwa bazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga lithi uJesu ngesikhathi esendleleni, ngesikhathi abafundi bakhe besendleleni beya eMawuse bekhuluma indaba zokuthi hey uJesu uhambile. Bathi abanye uthi umunye bese sithembile kule ndoda iyona ezovusa umbuso kaIsrael. Lithi iBhayibheli abafundi bakhe laba ababili babengaboni ukuthi uyena. Lithi mayifika kubona wafika wathi awuzindabazini lezi enikhuluma ngazo. Babukana kodwa ukuthi awu lo uhlalaphi, engayazi izindaba ezikhulu kangaka ukuthi uJesu yabo bamtshela umgosi manje ukuthi uJesu waseNazaretha ebese sithembi. Hey, ubekade vusa abafile, ubekade sumisa ishosha, kodwa manje ufile. Hallelujah. Bese sithembile nathi ukuthi uyena uzomisa umbuso wakaIsrael. Lithi iBhayibheli ngokungaqondi kwabo babengaboni ukuthi uyena labakhuluma naye. Now uJesu lithi ke manje ngesikhathi esibeqhubeka nohambo lithi wakhipha imbhalo, wanambulula imbhalo, wakhanyisa ingqondo yabo, and emva kwalokho uthi ukwabatshela ngokulotshiwe emthethweni kaMose okukhulunywa ngaye olabaprofeti. Uthi lithi iBhayibheli lithi wabatshela ngoMose nabaprofeti nemibhalo yonke eyakhuluma ngokufa kwakhe.
Hallelujah. So ngamanye amagama ngifuna sikufakaze sikubheke lokho ukuthi even imibhalo iyafakaza iyakhuluma ngokufa kukaJesu. Nikhona kodwa bazalwane, so uJesu ubaquotela from imibhalo. Whenever the New Testament refer to imibhalo lisike likhuluma nge-Old Testament. Awunikhona kodwa bazalwane namhlanje ebusuku. Hallelujah, hallelujah. So uJesu lithi iBhayibheli emva kwalokho abafundi bakhe basebethi Jesu ungabusashiya, hlala nathi. Nikhona kodwa bazalwane, because sebe understand ukuthi lo ungubani, ukhuluma lento akhuluma ngayo yinto ngempela abaprofeti noMose abake bakhuluma ngayo. Nikhona kodwa bazalwane, nemibhalo uma ufunda incwadi kaIsaiah chapter number 23 lithi chapter number 53 lithi iBhayibheli ngubani owakholwa ngesikuzwileyo, ingalo kaJehova yambulelwe bani ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe, bese ethi nanjengempande emhlabathini omileyo, athi yayingenasimo nakuhle ukuba siyibuke. Hallelujah. Yayingabukeki ukuba siyifune. Uyabona la ukuthi uIsaiah ukhuluma ngokufa kaJesu. Ukufa kaJesu kugcwele yonke indawo eBhayibhelini. Kahle iBhayibheli likhuluma ngokufa kaJesu. Hallelujah. Mayiqhubeka athi yayideleliwe yashiywa ngabantu, umuntu wobuhlungu owazi ukugula, athi yeyiswa injengosithezela ubuso ngabantu, asishayanga nto yalutho. Mind you, uJesu akafiki la, kodwa already imibhalo ikhuluma ngokufa kwakhe. Awukhona kodwa bazalwane. Hallelujah. Na uJesu ke wafika phakathi kwalabafundi lithi wabatshela ngoMose nabaprofeti ukuthi lento eyenzekayo yokuthi uJesu Kristu afe yinto ekhona embhalweni. Awukhona kodwa bazalwane, ingqikithi yevangeli iwukufa kukaJesu. Ingqikithi ivangeli, mawufuna nje ukwazi ukuthi iBhayibheli noma ivangeli leli esikulo likhuluma ngani, ivangeli likhuluma ngokufa kukaJesu. Awukhona kodwa bazalwane. Now uthi umpostoli Paul 1 Corinthians chapter 15 verses number 1 uthi okokuqala ngani nika lokho uKristu wafa and ezinye izinto ziyalandela, but uthi the first thing enganika yona ukuthi uKristu wafa. We cannot deny the fact that Jesus Christ died. It's all in scriptures. Ugcwele iBhayibheli lonke. Athi kwendawo ekufikeni kwami kini nganquma ukuthi ngiyamazi umuntu ngaphandle kaKristu enjani, athebethelwe esiphambanweni. Awukhona kodwa bazalwane. So iBhayibheli, the theme of the gospel is about the death of Christ. So ukufa kaJesu yiko okusihlanganisile la. Okumnandi ngoJesu wethu ukuthi akaphelelanga ekufeni, ukuthi akazange zaphelele ukuthi bazalwane ekufeni. Ayikho indaba yevangeli ngaphandle kwendaba yokufa kukaJesu. Ukuba uJesu akafanga ngaba sikho la, ngaba simile la, sishumayela la. Ingqikithi enkulu bazalwane ngisho ezulwini sengiyathandaza ikhuluma ngokufa kukaJesu. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga even nabasezulwini bakhuluma ngokufa kukaJesu. Kwabuya uMose ehamba noEliya. Lithi iBhayibheli uJesu wayesentabeni nabafundi bakhe, lithi waphenduka isimo esinye phambi kwabo, wakhanya umzimba wonke. Lithi iBhayibheli emva kwalokho abafundi bathi Nkosi uJesu kumnandi that we are here. Bebona isimo uJesu asephenduke sona. Lithi khona lapho kuleso sikhathi kwavela uEliya noMose. Hallelujah, hallelujah. Bese ukhuluma even those who have passed, they know ukuthi ukufa kaJesu kubaluleka kangakanani. Nikhona kodwa bazalwane. Hallelujah, hallelujah. If ezulwini njengoba sihlangene la, itheme noma izinto ezikhulunywa ezulwini zonke zimayelana nokufa kaJesu. Hallelujah, hallelujah. Kwathi ngelinye ilanga lithi iBhayibheli amalunga angama-24 lithi ayekade ebona iwundlu. Hallelujah, hallelujah. Lithi balibona linjengohlatiweyo, linjenganohlukumezekile. Lithi iBhayibheli bakwazi ukumhlabelelo phakathi ezulwini. Lithi ufanelwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lithi ufanelwe ukuphatha incwadi nokuvula impawu zayo, ngoba lo
wahlatshwa khona kodwa bazalwane lithi wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakhe. Hallelujah. That was a song in heaven talking about the death of Christ. uJesu wafa ukuze wena uphile. Njengoba sihlangene ngokufa kwakhe, wasithengela uNkulunkulu wasithenga uJesu wasithengela uNkulunkulu ngegazi. So asakwazi ukubuyela emuva because uJesu esiphambanweni izolo bashilo, but it is done. Yeah. It is done. It is finished. Why bazalwane siphila as if uJesu akafanga? Impilo yethu nje ayikhombisa ukuthi we understand what Jesus went through. I'm not talking about here. Ngikhuluma ngempilo yebandla lika Kristu. Hallelujah. Ukuthi it's like simbethele kwesibili uJesu ngemsebenzi yethu. Hallelujah. Praise God. So icala lakho selathethwa. Icala lakho selahlawula. Nikhona abantu abazalwane. Icala lakho selaphela. uJesu wafa. Ukufa kaJesu is very important. Whenever kuthiwa ngephasika ungalenga uyithathe light leyo nto leyo. Because sesokhumbula umsebenzi uNkulunkulu awenzile phezu kwempilo zethu. Awunikhona abantu abazalwane. Njengoba sila kwachitheka igazi. uJesu went through a lot for us ukuzosilanda ezonweni zethu. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. uNkulunkulu esezulwini wanikela ngoJesu ukuze wena uphile impilo kaJesu, the God kind of life. Hallelujah. Uthi kuJohn 10:10 uthi ngizile ukuthi babe nokuphila, babe nako kube njani? Kucici. Hallelujah. Uthi uPaul methandaza ukuze ngimazi yena namandla angivusa kwabafileyo. Ngoba indaba yakhe Jesu ayiphelelanga lapha esiphambanweni. Kusasa sobe sithi uvukile nje sizo experience amandla ovuko. Hallelujah. Wavuka nathi. Hallelujah. So ukufa kaJesu means a lot to us. Hallelujah. Thina safelwa ingakho singasahambi noma kanjani. Hayi bazalwana, siphathele kwethu ukuphila ngendlela yethu, kodwa sesiphilela yena loyo wasifelayo. Athi umpostoli Paul akusemini ophilayo kodwa sekungiphilela sekuphila lo wangifela. Hallelujah. Nikhona kodwa bazalwane, athi nempilo engiyiphilayo ngiyiphila ngayi indodana kaNkulunkulu. Nikhona kodwa bazalwane, asaziphathele thina ukuphila kwethu ngoba kwethu ukuphila kwabethelwe esiphambanweni, thina savuswa nayo. Nikhona kodwa bazalwane, bakhona abantu abavuswe kayena namhlanje. Asizile nje ecaweni uzogcina usiko lokuthi bengenzela ukuthi ngibe khona, kodwa sivusiwe kanye noJesu. Even the life bazalwane siyiphilayo, we living a consecrated life. Siphila impilo enikelwe kuNkulunkulu, siphila impilo engabuzi thina nasenyameni kodwa kwimpilo ebuza kuNkulunkulu. Namhlanje bakhona yini abantu namhlanje ebusuku abazothi ukuphila kusekhona kwa? Hallelujah. Ukuphila ngikuphilayo kaKristu, ithi ama-decision engiwathathayo asengibuza kuye. Athi ubhala kuJobe athi ujwayelane naye bese uba nokuthula, ujwayelane naye bese uba nokuthula. Kusho ukuthi impilo yakho akuseyona yakho, sengiyakhe. Awusaziphileli wena. Hallelujah. Amen. Usudlulile ngisho kwenzeni izinto wenzela umfundisi. Kodwa usuphilela yena. Angikhona kodwa abazalwane. Ngoba thina sebona bethu. Uyabona lithi iBhayibheli lithi uJesu limrefer as Lord. Leli gama lithi Lord, it's the word elithi kurios. Hallelujah. Elisho an owner.
So once wathi ngokaJesu wathi Jesus is Lord, usho ukuthi Jesus is my owner. Awubazalwane nenza ngathi anazi ukuthi leli gama elithi landlord lisho ukuthi umnikazi wani wendawo, okusho ukuthi wena awuseyena owakho, awunalo ilungelo lokuzithathela izinqumo ngeyakho impilo, kodwa ubuza kuye because he is your Lord, he is your owner, he is your ruler. Awusaziphileli, awusahambi indawo ezithandwa wuwe, awusenzi izinto ezithandwa inyama yakho, kodwa usuwenza izinto ezithandwa wuye. Usubuza kuyena. Jesus. Uma nje uthi uJesu is Lord, you have surrendered the control of your life already. Usuyisusile i-ownership yempilo yakho kuwena, usuyise kuyena. Anikhona kodwa bazalwane. Umuntu if you confess that Jesus is Lord, usuke uthi angisazibusi mina, angisaziphethe mina, kodwa sengiphethwe nguye. He is my Lord. Hallelujah. Akwanele ukuthi abe inkosi kuphela kuwena, mvumele abe uLord even in your family. Akabusi ikhaya lakho, akabusi ingane zakho, akabuse konke ngawe, because he can't control. He akakwazi ukucontrola izinto angayibusi. Oh yes. If imali zakho ungazidedicatile kuyena, he can't ever say emalini zakho. But if you say Jesus is Lord, nase emalini zakho akabe uLord, akabe uowner kuma finances zakho, anga-owni ama-aspect athile kuphela kuwena, kodwa aka-owne yonke into ngawe. Cela simeni ngenyawo zethu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. What is